Right ba gini? Asara tamatambaya. Iya. Ako na balita ako doon na nung habit ya Michael na recharge o chinga na recharge on tomorrow ito na recharge card. Kuna kalib. Iya. Kuna 15, 25, 92 ba't kina 69 card ka sa chufya. Oy! So na ako doon vida na nga na uli bimba ba't kina draba sini taka chukunong domisini. Ako sa swipe tunggo. Iya. Wanggo driver reza man na numukad. Reza bin nakanumkad. No kila nungukad. Nabadi lovir bin nungukad. Nungsi nungumbausi. Naibat gini. I got a $69 recharge. I got a $69 recharge card. Wanggo driver onile kaya nemu kaya na rebat. Tega solo ngonang garo na chico. Iya. Garo na chico ni kinda na chico. Kinda chico. Iya. Sona family han rama na matakalela dorka sa tukuna na wati na tangani sa tangi na marama sa lebu mbaka na jina ngunu ni ngona iyo bosam right bat kiri ata ko ora dola manda na dedication yo ko sabere de chingo ni bula binaka iya ba prebab ni sa bula binaka era na staff. Iya. May na Kasabia. Right. Kasabia in audit department. Right. Especially to Bines, chief auditor. Bab. Iya. And Sanil, audit manager. Iya. Dines, Pritika. And Sudesh. Audit supervisor Central. Nongo zakachiko na audit ni Kasabia. Oi, dia sa dolo na sto sa songa. Dolo chico. Iya. Daka chico na audit. Oi. Kere be kemdo o Vines. No, you speak in Hindi to them. Vines. Iya. Oh, acha bahut kuch kabri. Singa ita pernah bayan ramai mainjia. Oi. Kali palegi. Kani palegi. Tarun kendar talmo ko. Good morning, Mr. Vines. आप सबको शुभकामनाएं ऑडिट के लिए शायद उसके बाद कसाबिया मिठाई खवाई ना अगर सकना है हमारे पब्लिक कॉन्वीनियंस के बगल में हमारा वो स्टॉल है उसके भी ऑडिट कर देना मैं ऑडिट तक अनुमु बिजनेस before you come this morning to audit the Kasabia audit ngangori ngangori nangi my audit na nungu stall na next to the public convenience Meku ay nang orto kilan no nungu profit na right kau tak apa ciko kay kona Kasabia na mungo makay Vinod Patel na biggest name in hardware na Kasabia ko sa singkala yo min ay Kasabia specializing in your needs. Oh iya, gori. Iko na kala chugo. O sakila chinga go tarun kiro tali chugo. Singa go makaro na turang ko lang may samsaw buon tu itaw ni ko kla. Yeah, seba. Seba rungon tu itaw ni jinga ru. First time to come to Suva. Lang may Suva may ngunu baron lang may kila may nan tableni. Tablena kita kiro to. May bang klaw tinga hochi bero na tablena drota ki rongo na tablena kina kay samsaw job na farm porto sa chiko na night club ngay tablena isu bangay drota ki langalew gerong sin kila na wono melako nundol me sa leste bat ki tablena le chiko iya ni may ngani to isu ba iya bright light kantina right bad game ro wabo ki wango tombale chiko isuba ro ya to kila ngona ro le lago na busbas ngona ya na busbas do kel chiko itawni ro le order tak non ro bia talikya wango kari biro lago ibe o karo sa wabo ki chiko sabi ngunu tala sona bia Gasin kila vena bono mai bono ni ngona busbas ore ngona busbas ro le order bia talikya busbas o tinga no mani ngane mai wango Mandi mayango reda na klana building longo kindar na tombal tunga tan ni ko ya na mataklay ge mataklay darong ge 5 table ni ro sanguli tam na bongile futuro mati na no melako
Klam si madala samang bula makoy bayang nangunsarosin kila. Rotombal siya mga bangko na centenary church. Rodam betaki mo bangko sinimber ko na. Okay, sam sinimber evento. Che Roops Big Bear. Kita na big bear ken karua. The Sportsman's Bear. Babu the Meme. Namakay na singa ni Mataka. Veto ko ni kay Vodafone. The future is exciting. Ready?